too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Ebushia for me mamo aqua bashronko e batuma GH so moniapa moso for na ama ogusua enye na tese na na mo ogusua enye so dia na tese training issues where na aso so dia na ye omanyi emu ensem ye dika dia hunya na me de ebeso moni enko ensem no emu prekope ebusa form be kaya eye na wachi we emu ensem bi ebeto dwa tese Ghana controversial celebrity na Afia Schwar were back on table voicing out some allegations be etia Apostle Kojo Sarfo Kantanka and in ne ba the ba bema wono sesia dey wada Kantanka TV alo any be to Monaguchi as one no ever and same from previous times. Nebuza for entokano emuno Afia Schwar enya Apostle Kojo Sarfo kasetia kwa kasa efa ni tiri hu eni ebiemu nso no se ne ba bema Kojo Sarfo Kantanka junior no so gay at for no penya na gay no womo na in same way Afia Schwar edi betu da no ni pardon bebre na teseka na womo esomi kasetia se dabi Afia Schwar wo mu se wo the free will say bibia wo be of feeling so person won kasa about bia no wo ho pa to timi kasa but bi wo ha na asene kasa mu ni aka na ni to because Apostle Kojo Sarfo wo meka ne wo mu se onu we bie ne video onu we bie ne TV station and wo fa bie adwuma wo ho na te so nipa na wo fa no adwuma wo no so friend ko fa na about the show so at so wa benya onu Afia Schwar kaseta but no interest se wo ne presenter no enya se won tre efa enko Apostle Kojo Sarfo Kantanka so ene te se wo ne pa so na ne nia wo onya ne kaseta no ne bi so ekasa erika efa wo se ebra Apostle Kojo Sarfo Kantanka wo nya ne tie efa ye ya Afia Schwar edi tudwa edi emanu no wodi hu agrebo atese wo suya ensema wo ka wechi no according to sources no won chere say egbopo Afia Schwar ene na se emma enia edua na ni piamu no ensem no kra de nkate akoda Afia Schwar na adwen say wo gina so tari atese won shin sign and I say won pacho emfa ensema wo de etudwa no ewo ba ni niamu no wo bi foforo abaponte abekasa ajafa na we so no Mr. Odeno ho intim berima wo ba link up show na go to show ya kro ya so biem Friday ye twemi a wo sa betna show ni so na wo kasa no wo kire mu de ntia Apostle Kojo Sarfo Kantanka ye shida ntene wonsem wa bonten so wa Ghana ase ne sadbe Afia Schwar edi ni timwi ne kala okura edi aye asem enya ne kasita ne wo kire mu se the entire Apostle Kojo Sarfo Kantanka won unity enen say na Bible mo Samson ene Yakopon na wo apam bi se ni tin read on fa ne sa enkada osisi wo be wu se na na ho de fapem ewo mu ti sa so na Apostle Kojo Sarfo Kantanka won Yakopon ewo apam ewo ni ministry mu se ni tin read here one fan and sa enkata ni tenye se nyankuma je bi enode ya na se oye gay na se life bi enode goda bi pama wona nyankopon entem ene wo enti na te se ni tiwi egu to sante Afia Schwar kasa no ko kasa e di fa papa ni tuna na te se akoye haram kese pa ka haram so dia na te se chiwade abomination kese ene Afia Schwar ade na no akotumi na ehu be hia pa se Ghana for yebebu ye ni egu ni nsem kika yen so no na Apostle Kojo Sarfo no wono o the ministry wo kra the ministry that enye ne no share access wo ye na twumetie ene biem tu Nyankopon a chese na pama one ne wono ne ni eku ho amata se nu ntu egina so ehira no e kwa bebre so aye ka ebirime mu a
woni ni pako a kese wodi kan a wo bibi memo wetimi aye wono ankasa ni automobiles ene de keka ho a kese wo kon kan e wona brabo meninti Afia Schwar nsem a wo keka edi afa papa no no Ghana for yembu yeni engusu yembu ntugu kama ye free no na enchilemu ode betu dam yenso mu sa enti ena kese se wo doubt bia e papa ni tiri wa we jai gu no wa na nunti ene we ja edi egu no this same way e betu aponti na Ghana fasto mo su say oh pass wa be chire mu na say Afia Schwar nsem wa be kika to aponti ama nkofo adwan mu ntata no wa be bie mu no a kire se ba ni nia mu no say wo mu nso ewu ni say sa show ne so no Monaguchi show link up show ne so no and Afia Schwar and the topic for the show at say every day was show na dubedi ase time bia ro better that bia obe invite guest bia no anya crying come medical no Afia Schwar di etwi ebetwem mu ni to mo so ni sa no make correction because one no get mu se ne nimbu no je na mo so mu ya nya ma be cross ne part da and say de bia da kasetia and obenya mo ni nti Monaguchi no so no ye tu ye jamu afo no ye say tu mo no efo no so no wo ma na futuo enfa na dwumedi wo na say wonchi na dwumedi a wodi a Kantaka TV no emfi Afia Schwar e wo na so yi Afia Schwar din emfim na ebiem so na Afia Schwar say ensem nya maybe na wo no so say Ghana ade wuti echira wotete nsem maybe ye apostle Kojo Sarfo Kantaka ni TV abeja egusu no nsem bebre na kofa kafa maybe no bi and what ye no dina so eka asem no the sabre babenya mu nkyeremu na wate asese sa na tifati a and won fa buo e ma de obuo ese no fa didie e ma de didie ese no no so e so baka na e chopa bia won fa e go to papa no e na se wonya ne kasetia e ma no eka apama wona Nyankopon wo aye ni team ya wejegu so ene ne kala te se eda so sa na ebisafo ensem no de akodru enonye nti woni eye Mr. Odeni ho a wa be chechemu efa Kojo apostle Kojo Sarfo Kantaka ni team weje eguso ene de enti weje eguso woni ni ya adwe otakwa so uchitu mu so a betimi ache wadwe e de ache e comment section na bi so komoti a aflo yen e Instagram e Twitter handles @too_much_gh_ Facebook so too much gh nana ama ogusu a me be si anome ya doma be say je shabe makram